lumau bima di nama hula-hula buru dengaro raja yang memburuta di nama mano pahita asa hita be asa sama-sama masuk-masuk marhite tor sabi-sabita ala di pandian nami laboran mahamila nabi raja ni anak nami baik mga gondang ng partisip. Turuhan nami lumobi ma di ulot kasenarion lumobi ma di hamur raja memang buru nami asa dohot tamu di nalau pautu pahon to kenari lumobi ma di pajakon ni hula-hula alani saut mahita gabi bompar na punta sa panibatan na gabi idok na tutura asa balita pagabi ma na tumudal sa taduan ari tanong tong saut gabi nunga takasita untuk jalamar sa paluluan alani lao ngabes kompete ujungan tama songon tuan ni godakta asa sahat masuru ito gumatumot ni tigaras nunga saut taguat sumowi man di mamuhay tuan ni godakta asa saut mahita tumang gabian saur manang tuhrara karena di panjang nami asa tinau meltiun baik bukan ada pendamas kidiu badumu nang kuasana anak dapat dulu opung toy sehat anak dapat lohong tertujui anak bulu manso opung hele obat toy opung sugi namun perhari lima opung joli mengalap bulu mirasai bulu manso bila sebasa oleh maka anak bulu anak dapat dulu opung dapat mengalap bulu mirasai bulu toga toga anak dapat lohong
Opu Esmon mengalap gol Mirajai, gol Manur. Anak Nabatun, anak Nabatun. Amal Alfon mengalap gol Mirajai, gol Pamos. Gol Nabatun, Opu Nahantar, Bagaimana Maitu, Amal gol Nari Sinaga. Gol Nabatun, Opu Manasal, Bagaimana Soto Maitu, Amal gol Nari si mare. Baru patungan, pagkukulat, magpasotong na kung anong baru ng harga sinaga. Iya namang perhari, lima okudapot. Pangarap baru Mirajai, baru donador, di masa-masa dewasa, tolu anak, tolu baru. Anak dapat dulu, bukan lo, anak baru Mirajai, baru barang ribuan. Anak dapat lo, bukan dia, anak baru Mirajai, baru berdiri. Anak dapat lo, anak Lucy, anak baru Mirajai, baru anak baru Mirajai, baru kita julu lo berani. Dia baru nak, baru dapat dulu, putih. Bagaimana waktu lainnya maka betul. Opu bisa bagaimana waktu lainnya harga si selaga. Baru dapat turun. Opu ada bagaimana waktu lainnya si marmata. Dia opu dahlia mengharap baru Mirajai baru berdiri. Di mana terbaru aduk kaum bostano di masa-masa dirata anak lima. Baru anak kabar jolo Ahmad Dahlia mengalap baru Mirajai baru berubah di bahasa yang pertama anak sada dua baru anak kabar dua kabar dulu dua pawatu dan mata solat kote rajanari di hamu bulan asal kamu di tangan mula lima. Angkat mari diberi pinangayon. Masyarakat akan serapkan berjalan. Bor na berjolo karena kamu dobe rejalan. Utama rejalan ibu kamu karena mula seperti kamu. Silakan di rohana. Bor na berjolo naik Kevin. Maka mulai waktu layanan isi bijak. Di masa-masa yang pertama anak tuli. Baru dapat turun. Naik Rafael. Maka mulai waktu lain kami masih buat. Di masa-masa yang pertama anak sadar, baru sadar. Jadi bunga masuknya tempat dengan langit nasa kita dulu. Anak dua baru main, mau pangat, baru dua jala lima halak. Mau usia anak tunggu halak. Opus yang baru di masalah. Bunga masih satu usia haraplah siapa ini dengan kalian. Bunga dalam namun sedang bersara bulan Juli 1940. Maka soal tahun 1922. Baru juga lumayan namun 4 Juli 2020. Kenapa umur ini hilang namun? Orang 10 tahun turunan. Sampai tadi dulu tadi peserta pelatihan keluarga besar Marga Syahat disorot habis sendiri dari guna doon Omar Balok soal nama kalian menunggu liot doon menghibur asa ulang masak roha muna alana ingat tahun na pasahabot naman ng tukangnya huria on nama perpisahan sahayon nama satu kinai bilang berengot tadi nak tahu. Jadi itu hundulok kami tuhamu di nomor poin nak tahu na sugudan tu inganan na nasok kinadren tangan nai. Ilo rahat ni hula-hula nak keringat tuhamu asa mau pemakta penggabian maupun ang persaudian maupun ang perhorasan. Saya matotok dipanyadikan ni ang ginibaon 7 kemudian dari di Hamuna sesuai dengan hidup nak kiningan
adong dope okat talak naik na sobar hasohotan dirokap do ditendi muna manggora matong rokap muna senda daw maju matong senda jenik isodol rakyat sada di roha terlumobi di hamuna marhamarangi nadong mangarato di Pulau Jawa tok-tok tikirok kamu bapak mudaon ya mudo hiburan jalan di jelek nedo mabe sehat na tua-tuana aitna tetap itu sada do hamuna asa buina bukuna laki sorong umat atau di pasar nama dok asa bergenda tiang berumah bergado tiang isoko lunga gabi angki di bawah serai medua segai mahabuk toko paranda akana koso matuto lima atas yang kami na jojo di hutan do omar mano kami menjala orang jadi lau manu-manu haroroni hula-hula nami raja perdini bona tulang nami bona nari semangucok dohot tulang nami siahan baik dama ma kodok manu-manu tasoba
pede udur biabero so takta tulangmu kalau diulang-ulang bersebut oke wakulu so kami akan tahu hari macam yang perlu di pede Baru nabi-nabi dulu. Aku batu-batu marpau. Namanya pasal kami ketika Jawi mah, Jawi itulah. Kalau hari bulan Ramadan sehat, jadi bisa ada orang yang kami datang sholat. Kalau cuma kita tidak kami waras kita ni bahwa kami yang duduk atau ketika tua, kami nak kami dengan masalah. Firman Tuhan yang sudah berkon, saya juga akan Buat itu Raja Nami. sampai kota di Rastana kita berkon ni, sabi tak tumpah nabi. Sahat aku. Kabut buong na lamang muna nagarapang na ujo sila kung nasa panisila. So, hindi na lang matang sa huli na mga kasang ay pasi mo ng kamera sa ranami. Tapak kamu na kinuha ng kamera ang chong suliat ka ng maranggi. Kamu sige siya ka ng burga de. Lasro ka ng mamereng, madabot kamu. Iharo ka namin. Di na marubugo ako na rusal ko makiani. Di man ang jimuro dudu. Sa rin nadubo ka namin siya ang tunga-tunga na. Ibarga niya pang buro namin siya nate. Alaniro kami nakin. Di na somon. Napasakatong sa mga pulabong uhud nakingali pasatong ayat kung muna raja niyang burunani lima ayat persarin ito ang ibato namin lasro ka namin ng kibisi alawali patubahang na sa mga ayat lima ayat persarin ito ang ibato namin lasro ka namin siya hula-hula sa hula alamimik mo persahan namin nakin anong bubong kami boras ribu-ribu boras ribu bisa mga mga betul na ito na pero po kinabon pagsarawan pero nato di mula sa luna lusu-lusuma ng Matudo. so hindi matudo na naman luto yan is na betul ang pagkaman siguro ang magkalibata ano sila ito oras sa mga atong kanuli para Matudo. naman ito sila kiyani diyan kaalit na kumpara ng kiyani di na marunod pero di na ilaw sa luna ito ano julo nga ng kiyani di mahula-hula partili dirak ko partili di asa tapapato macam darut tanah kiyani baru dia nak kita ulit misalnya nang tapos itu datang. Berita di Barcelona na doon din ang buruk dari baga Satikyo. Jadi semua ni mamburu. Jawi, Kami ada siang udah berdiri. Nabi bahasa kami di baga Satikyo 10 lembar lah. Jadi itu lah. 10 lembar. Jawi mah Raja Semua Nami. lembar berpenting nak. Ya, komparan ni namburu nami anak bohong buru Risma Kadok Salbi. Nabi Jawi. Walu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum siapa pun saburu. 10. Sadama tu ibotoni ang buru nami. Sadama tu kamar-kamar lagi. Jawi itulah 10 dua. Sadama tu parsau. Jawi mah, Jawi. Jawi mah. Ji. Jadi soal orang yang belum sama saya bos. Dulu di bawah saya tuliskan. Itu Raja Nami. Jadi apa nama orang ini? Jawi. Jawi betulah. Sa magpakadatan ng kasarang kami yang ka pada itu masih pasang tanami mau reserva. Alam ba kamu lang dari tulu masya po natulang tulu siya po namin. Jadi marami kami siya pasatong namin ang dosol nakin kasahatan ang mga mga ito. Jawi mah Raja Nami. Jawi mah. Sumunod po dia po nagdulog sa Roma. Nagpesawar wisma mo yung kabaw po ng guru. Mas lima nang napon persulin natin. Jadi soalnya marah namin tulang sehat nakin. Duk saya perdiri nakin mga pasatong ulos itortuhan mo sehat natin. Unang mong guru, opung dalia. Kuson, adong do tabatuma anggaran siyan surat balila pungo natin. Manang sadia may natanggar rodoy iyak ka di bungata di nasalao. Jala mo siya rodo kiriman siya naha. Siya ulang-ulang terdiri sa Cirebon
Doon siya naman berton di siya dia lima terlabo nilagbanan natin. Diba, sa akmat nun, lihat kanggaran ni basa kami ko. Nabi, saya iyo ako. Iya. Ison ng turha kami, nagpasahato ulos. Tuh, kumparan din ang puro namin ang sari bago. Asamin namang godam na obat ini. Kami kami sudah. Alaung siyang bonatulang doon po nangyari. Yan to siya po norate. Kami Siya bonatulang po nangyari. Ay di mo lang akta na mararanggang mo pinaparin ng buro namin. Para musik namin. Ala, buhat namin na pasang tinulos. Nakin, siya bonatulang po nangyari. Nasabi ka ng musik na nakapartusi. Oh,
namang baru nami tinaraw kami nakaningan pasahat to nagkaharap o ulos bukan saling na doon ng baru nami di bagasa tutyon at diyan matututan yang nami buhanta na magtua di bata. Halo, ayah halo ribut kita. Kayo kita makatay ulang-ulang ta. Sa matong salud na dikumpar ng baru nami na salud na doon lima nabutan angka silas niro at tujulan naryo jalan use takasdo boto kami arong dome kumparan na baru nami na salud na doon naso para sohotan dome baik siyan anak nagbiri namin ang kaninyan nang iboto namin di bagas sa tutyo natin tanyang ngay madudur dia madudur tujulan naryo nabutan ba ang kasirokap ni Tordi yang kalay namin ang iboto namin asaboy hingga une salud na sikop sahat Inaksong dua di awang buru namin di bagas sa tutyo natin jadi dia kaurus na rumah sahat namin lagi urus na gajang sa torong rampo manggayin na mangudusi daging ng badan muda duwi ay mago na mangudusi to di muna lima amanta na martua ni bata asa daw pantong hatan na tua-tua na magdokot ya amuwa ka ang buru namin na magdokot tubo natakas do uberin kami ang uliga sa doon na faturtero nulon ni na buru namin ang sari matuon doon na tua-tua balik takpagayo matumuda to sa daruan hari mo naman tong gabi na naligag ka mo marang sipaw nuluan Matito. Di lain namin ang iboto namin ate asari doon na tua-tua sa pinatik penujur manjuruk kitabian Tudiha mo na po tudiha mo mga anak katusima na po tanak ka para sa ubiya Matito. so ni mga guru opong dan ate iya saruba do ni ruhami do ni ruhan ami ate alay pos do rohanku ikon buiro ang guru ko lagi manawon si taon nonon ubiring siyan na borhat na buron so ni na ma tangis mo sa hatu nakaniyan ate alay pos durat wala ni bolong doy jadi asada mata ni tuan na matokon adur aduk ka matugutugun ni lobuan dur hati matugutugun dombo nang matong ang burko sa rumah 21 nomor ini 1 nomor nono gut matong di pasu-pasu Tuhan Matito. di mahatan diurus na rumah saat kami asa di udah tua-tua asa sa disulu sa kebuntean milik matok kita mangulu totong mah kita diramotin Matito. Muda, siap pariban, bro. Iya. Sini, ate, kita nomor pariban. Kalau orang ngalian Pangurupion, tuan muda. Kasih marah bete, tuan muda. Dalam malam ni. Iya. Saloma. Salam. Abang perbeci, baik mah. Gabi. Salí
na kabuli kinoktor ni ibo tanani nong sa inurate nakino pasata ite ulos nakingani ang gunilanidak sa iyo alay na gumurang nakinani tangyang nami na siya nakahulaw-hulaw muna nakingani gumurang tuhang na sudi pinoktor ni ibo tanani binanggulihan nakingani di nasumariat hiusika ni ibo tanani Gurang dote na nakingani nasuharumat kasota dote lima di paru matanggaw opat nakina nakate opat anak agi madong tujulan yon na maju siya masuk nakirap siya ngayon nakida kaserta ito dia muna tumpe na kebitano perserhani dia mau kabira nana di terdapat lagi terlima na kota tunggal kena lomak salam muna di tanu perserhani tumpak anak di data nah saya deh hidup perserhani seorang anak kuda dari harus memang menjadi dewasa ini semua ujian untuk memang mematangkan berpikir ada. Nah, dari itu bukan lagi sifat-sifat yang dunia, artinya menjadi mendewasakan itu hak udara itu. Jadi permusim itu, udah udara pada depan. Anak anak muda tidak bertanggung jawab. Anak muda cukup tanggung jawab di dalam keluarga deh. Ngetamnya deh, ada bertanggung jawab anak muda. Soal ini mana kia nih di beberapa nama nakin, nasuwero atau mata kota nama ramoti di luar nakin. Beliau kepribasong nang bisukate beliau saya akan berita horas nakin si beliau nakin siang beberapa nami nadi tanah parserani nang akabakon tuyatong rumah gudang bahwa beliau bisukan di tempat anak tanah berita marhiti ulang siyo sahat pasu-pasu saat tanah ulit kamu nasabit na pinopar marhidi igukudo jojo nami ima marhidi naong parjolo marujo mo lima na burumuna ina nami rodo hamu itu raja nami ima padaridahon dan di balaso hamuhami lalap di tangis marhiti parborak ni ima inanamion di basa tamudo ima marhiti bora spiritoni do emena marlidu laos di basa tamu raja nami marhiti ada di ima ulus nagajang sitoro prabu laos di memang kamu kapuda nauli doon buda nadinggan di hari lumawi madi pinopar ni akan naburu munaon alani raja nami dang tarbalos kami saluna kanauli natinggan na pinasat muna ang giat maposturohan nami raja nami isongod na idok ni rajay ang giat matudu di pudian ni ima naburu munaon diang kanggi nami na sumarasoton dohon di boto nami ang giat ma so na idok ni rajay nakin asa makiram masin na daw madyosun na jonog di rokap nito tini akan ginami na sudabutan asa sikop pasu-pasu jalon inasida marhiti hamu salut nakahula-hula namin. Goto nomor harto dulu dontong nang gono marrohian. Horas mahami salut na raja na kumuna majalo ka pasu-pasu. Nasya kamu salut na kahorong ni hulula nami. Tugada na to sikat na di hamuna hulula nami na mga lian. Alami raja Bolon, raja na Burju. Posturhan nami raja nami dalam nami marsoba madok mulyate. Asam dia raja nami marhide soka nami tung sungat dia be dalam nami roh madok mulyate tu hamuna hula-hula nami gotil malam dia mau raja nami tung sungat dia be nabuit terpasahat nami asam dia lasmarohani rajai molo be manarita daging sotung toka manarita to dimuna raja nami molo be hola 10 jari pas uduk ko si majujuk kami raja nami at raja Bolon ngarasino akan margelannya katulang posdoroh nami las maroha muna alanita soba sisuai doa sudung marpidi temeko pandai nami doa di warna parane opak ma 5 dok mariban baik dama ma gondang sopai
maupun na Burmi. Dia muna hula-hula namin Raja berdiri las mora muna Raja nami. Ang giyak ba didok na tutuwa titi maninoba gulang dulang guna soni Raja nami. Nabuhay terpasang kami. Lasma roha muna majalo ima somong ungkap hubung ni na Burmi. Alani paniran. Kaya kamu semua silakan namin nakin inarinis para sore bahwa juhur nomor saudara ng Songon Muel City itu bertema sampai kedua praktek berduri nama jadi kasih jawab. Dapat pada among jaka uli soalnya manang ata pangamota. Maju tuh. Asa kesakar mapol turban masa dua. Sino mana binamu na tiyo gabe. Maju tuh. Asa nako kamu to pagtulong na pa dapat ang gabay na iya to kamu tutulungan dapat. Lima buwan na diyon jualan na. Asa satu bagian. Asa dengan kitulaw nang dia kabarada ko pasama ito nila ko na sa hatma kita tupanggaria. Sonema ang tarpolasan. Pasatulala tu amang guru namin di sunay. Tiraho na maltiyo binato para hatapay. Kaya masih dito. Mas bago umato hasatapay. Buru Tokotoro. Sebenarnya Pak tuh beri. Ombak beras itu bermain bola turi. Mula lolohan di zon tulang Tokotoro tuh simatubang. Ima masalah may di pasal ina doon inapuro namin kanang namin natin tutuhan tayo solang maamang guro na yung inapuro tutuhan tayo solang kakiluarga na tinalikot ni inapuro namin
Tuhan kay mga pungpungabuli rohani kan nasida. Berarti itu tuh lah. Sa mga guru ng kaningan ibu natulang munak ng boras spirito ay may namarluto. Ano hatan ito naman dok? Siji si Gopa walang pangahon na. O sa ligang puro boras spirito na bukas at tami tukurang mga pinasulo. Berarti kami tuh lah. Isoro namin tulang muna. Ikaw kuno jojo muna rulo namin. Ibas tari mo ni na guru namin yung. So na guru na yung pasatong nama. Alat. Ibas tari mo ni na guru namin yung. Gabi. Kurang na sa putong lepar sama amang guru. 10 lembar. Sa putong lepar. Oh 10 lembar. Gabi aja kami. Yan pinaparin na guru namin yung. Walu. Tu bahu jangan anak bahu sa guru dua. 10. Tu ibu tona edana. Tu wangina saya. Tu edana saya 10 dua. Iya kan? Iya tuh lah. Tu ang pasal ma amang guru. Tanpa masalah lain. Jadi 10 tolu ma. Gabi marah Guru jangan. sudah boleh pasal kami. Lima ribu Iya. sahabat Alis ada jusor pernah so. yang mau pinapar ni naburu namin yung sa nilingong dan kayo kamu Tuhan itulah maka pinapar ni naburu mulai senari magtulang matatang Tuhan at sa kadong mula kami mulai senaryo tukarong ka kamu kaulong mula kami magtungan mo nagabi na mangula ako alam ang tobot tamu tugas lang sa lanima sa dia man yung total yang mababasa musula Gabaya ko tiur-tiur bakarian, galing at tumakan ng nilitangan mo na. Berarti itu. Abang, pwede namin. Nagpasato, tulus namin. Yung pinagparni, nagpuro namin ang sarili ko. Alam, marmular na uli, marmular na ringgan. Asa sadyo mula, sadyo mula topa. Bertama mga kudang mula, las baru naman turong kudang topa. Pinapar ni tabur namin ang sariwa ko. Pagkama mga kaubar ko siya.
na Burnanyong. Ada kadang dito na nga to, sige ko pa barang-barang pangarap na. Tugsori pe ulos na mabasatan, amat karibata matong na madilinya nami sa bago to na maharto dulu to na marubian. Horas mahami raja ni nang kumuna majalo na pinasat mo na. Tugandana sikat niya mo na. Tulang nami na pasahaton. Alami raja nami tusong dia medalan nami maksong pamadumulan itu na tulang nami. Raja itu gatorok postorohan nami raja nami mulu tumpe. Bolan sopa nami raja nami 10 jari-jari o tukul si majujuk nami unang manarita rajai di tulang nami songon kata nami dula-ula nami lunakin molo pi manarita dah daging mo tongka raja nami tulang namurju manarita boton bimo las barohani raja ya sarohami marsoba mata potong kamuna alani tak persiapa malu di guru nami ate pati nami ya sarohami marsoba du raja ni tulang nami Pai ma kondak sobai. Iyo dosopa tulang na. Ibig kamu kartumak kaya. Hebat itu. Saroon maso natin si tua asa bago nomor hanto dulu pengaruhnya. Oras patok kami na masyano. Lang tugada na nga mo amang kurami na mga dito. Kasi kurang kator namin. Pinamulat tiyo, binatu pamahatan. Beda mamagodang si tiyo-tiyo, las padulamang tuwasan.
tungpis songomi na buhay terpasat kami. Along Tuhan dan ada dua nama do asa firma koki baul-baul nama salongan firma to dengan asli bersaluna saya tujuh cuma nang angka pangomongan asa titip mana tinoma kurang-kurang pangarauna untuk songomi pinakin na buhay terpasat kami. Ora spirito di dua pastor kami siapa terlibat nama nama gue angka pastor. Jadi songomi mah dihamong suk nami Garurun namyo marsiala manau Borhado Naburun namyo Ito namyo Nyala tuata perdeka basay Saya iya mak Saya marja berma Naburun namyo Ito namyo Tusuko hasurahani Perlu mungimani Tagilemi Suhuk namyo Takas kiributuhong Zon mangiluhani Saja maruham wa kanji minuto mati dalam laborator tinangon natin jadi songoni mah songon hata masuk naik sinong nami balgay na tang rumah balga matang isopon mga gabi nabulon ito ugal dia mamuakan aposo sa balita magagabi ito na si Daruan hari mo na gabi orang datang dihari mendengar kamu masih baru so rusak na itu dari bidaras nasa benteng kamu maraparan na bilang nagtudur iling mahita mangulu gabi ma jala oras yang tarik kulo sama raja kami tulu lempar ma saya Ani siyang hula-hula na magtinungon pagkahong kadulu Ro makapuntok kamu Marsiala na sarimaduan ng puro namin Dalam namin makapuntok kamu Kada namang puro namin Huwag kami Si Trinitong didohon namin na magluto Mata nama dua madohonan namin Pirma kong tudaw-daw pasalongan Pirma kong agkatong dulu-dulu ng pangamuan Matudo. Ini sedang berdua perlingkungan di Siborong Negotado senior tua horas Kita suri di Paroho Matudo. Kalau untuk soal ini anang guru naboy buat kami makapotok kamu jika ini tahun ini dohon namin na magluto soal ata ni na dua-dua dohon kami Titi maligo pa. asa pirma ko kilo na pasok pirma ko kita dulu sibulan na mamuha Matudo. jadi ako ulos sesuai tumagkatayot tanang na udari anang guru itu yung mahubad Dari.